مولوی قصه میکنه میگه آنیا که آمد به پیشی زرگره که ترازو ده که بر سنجم زره. یا مسافر میگه دکانی زرگر میویا میگه بچه‌م هم ترازو تبته که طلا دارم بکشم. گفت زرگر رو مرا غلبیر نیست. غلبیر هم میدونه نه الک. برای گفتم نه من الک ندارم. گفت میزان ده بدین تسخر مایست. خونه آباد گفت من ایت غلبیر نپرسیدستم. ترازو بته مسخره بازی نکن. گفت جاروبه ندارم در دکان. گفت بس این مضاحک رو بمان، من ترازویی که میخواهم بده خیشتن رو کر مکن هر سمجه. گفت جاروب ندارم. گفت جاروب دایش سرت بمونه. گفت اوخ من ایت ترازو پرسیدستم پریچوم ایجا غلبیر جاروب کری چی ترازو بته وعظ کرده. گفت بشنیدم سخن کر نیستم تو نپیداری که بی معنی استم. ها بچه گفت پرده گوشم داری و انا گفت شنیدستم گفتا. این شنیدم لیک پیری مرتعیش. این شنیدم لیک پیری مرتعیش. مقصد ایرا شنیدم لیک میبینم یک پیری هستی که اعضای بدنت میلرزه، دست لرزان جسمیت نه منتعیش. وانزری تو هم قرازه خورد و مرد. تیلوت هم اوخی ریگای کو ای دروی ریگی او میگیرنش چی میگن امورا؟ تیلوی ریزه نه پیسوک میگن چی میگن؟ هم زلطوی پیسوک اونم تری دستت میلرزه تیلوت میده ای. وانزری تو هم قرازه خورد و مرد، دست لرزد پس بریزد زری خورد. میترسم وقتی که میگوی در پلای ترازو بریزمش دستت میلرزد همو تیلوها در دکانم چوش میخوره. پس بگویی خوجه جاروب بیار تا بروبم زری خود را در غبار. بعد دعوا را میبرداری که تیلوم در دکان ریخته جاروبم تیه که بروبم بگیرمش. چون بروبی خاک را جمع آوری گوییم غلبیر خواهم ای مری. که جمعش کردی خاک در سر دیلت میزنی اوخی میگوی اگه الک بیارده بیزم بگیرمش. من زی اول دیدم آخر رو تمام. مقصد ما ابتدای کار ایمی ها دیدم که اخیرش همی تمه شود با این دستی لرزان ایتو با این تیلوی میده. و حضرت نصیحت میکنه زی ابتدای کار آخر رو ببین تا نگردی تا پشیمان یا امیدین. هر کسی رو بهری کار ساختن، مهری آن رو در دیلش انداختن. خدای تعالی جنتی را انما مهری جنت در دلشو میدوزه، عملی جنتی را در دلشو میدوزه. دوزخی را انما محبت انما دوزخ عملی دوزخی را در قلبشو میدوزه. گر ببینی میل خود سویش سما، پری دولت برکشم همچون هما. اگر دیدی که همین میلت به سوی همون جنت های رفتار و کردارت با کسای میمونه که انشالله پروردگار براشو جنت وعده کرده است، راه درست های کارت دوام تی. ور ببینی میل خود سوی زمین، نوحه میکن هیچ منشین از حنین. نه که اگر همین میل رغبت در همین حرام دیدی و در فسق و فجور اول هم دیر نشید از گریه و فیغان بردار که ای پروردگار چی دردم رسیده است که ای نماز می حراسم با شرابخانه دویده میرم. نه که ما همون دوزخی ها باشه و رومسی ها در قعر جهنم پرداخته شم. میرم ببینه عاقلان خود نوحه ها پیشین کنند، جاهلان آخر به سر بر میزنند. آن زمان که دیو میشد راهزن، آن زمان یاسین بایست خواندن. وقتی شیطان وسوسه میکنه و ایرهت میزنه همونجا یاسین فایدت میکنه. در بالای سر تو دیگه یاسین خوندن به داد نمیرسه، به درد نمیخوره. خب خیلی شروع میبینیم دای صح وجیب شوه در طرف سلام سوالش به ساجی موافق نیستم. بله میگه فکری بهودا میاد از سرت نمیدونه که دخته تا خونده یا که سه تا خونده یا که زیاتی خونده. این حالتی هست که در بعضی وضعیتش حقیقتا سجده سر لازم میشوه، بعضا لازم نمیشوه. مقصد اساسی از سوالش همین شک شبهه در نماز که آدم در قلبش یک شک شبهه شید که
масалан ҳами ракати дуюма ё сеюм сеюма ё чорум ментари агар шака шубҳа ғалтид ана оё саҷдаи саҳв мекуна ё намекуна ана ин масъалаш аввал ҳал кунед баъд ӯ саломаш дар меояд воқеан шайтон ай ҳами ибтидои намоз ки васвасара сар мекунад то охири намоза ва аннаҳу ювасвису мусалли аннаҳу кам салло ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам ҳадиси имом бухорӣ аст мегӯяд ки ин шайтони малъун намозгузорро васваса мекунад чӣ миқдор намозе бихонад барои ҳами шаки шубҳо меояд шахсе ки бори аввал дар ҳаёташ дар дилаш амтари шак ғалтид ина мисол дар шубҳа ғалтид ки ҳами сеюм раката ё чорум ракат фуқаҳо мегӯянд ки бояд истиноф кунад яъне айсари нав намоз шавад агар дар ҳаёташ бори аввал ҳамин кор шуда бошад аммо агар одатӣ шида боша аллакай ду бору се бору чорбору маротибаҳо шида гияд одатӣ шида гияд дар ин ҳолат мисол ина дар дили шубҳаи ҳами сеюм раката ё чорум ракат куҷое ки дилаш бештар гувоҳӣ мета ҳамонро мегирад ина фарз кардем ки 70% дилаш боварш ҳамия ки сеюм ракатай 30 ракаташ чорум анамо 70 қати амал мекунад зани ғолиб ҳукми қатъа дора дига барои ира саҷдаи саҳв ам лозим нест вақте ба гумони ғолиб рафтор кард аммо ҳолате мешавад ки ҳами дар ҳамин масъалае ки оё сеюм ракат ё чорум ракатай ду тарафи гумонаш як хелай 50 дар 50 ҳеҷ ягон тарафа ихтиёр карда наметавонад ана ин ҳолатда хича кам мегирад кам хондагӣ ақала ихтиёр мекунад яъне ки мегӯяд ман дар сеюм ракатам барои ки ду тараф гумонаш як хелай ку не ки ҳамун раката ки хонд ку мешина қаъда мекунад ки мабодо худое накарда чорум набошад баъди чорум қаъда фарзай ку қаъдаи охир ҳамун сеюм хича ҳисоб мекунад раката ки масалан ба саҷда муқайяд кард мешина атаҳиёта мехона мехеза як ракати дига мехона баъд идаф 6 атаҳиёта ки хон саҷдаи саҳв дар калаш воҷиб мешавад алакид масъалаи охири саволаш да омадем ки одаме ки танҳогузорай як тараф салом мета ё ду тараф маълумае ки ҷамоат агар боша як тарафай инҷа ҳеҷ шаки шубҳа неста ягон ихтилоф неста мегӯяд масъалаи намози танҳогузорда як тараф ё ду тарафда дар китобҳои фиқҳӣ ихтилоф омадааст ҳатто ана дар китоби ҳидоя шайхулислом бурҳониддин мегӯяд ки танҳогузор мунфарид ду тараф салом метавад аммо азбас ки беҳад даъву ҷанҷол зиёд ҳатто як ривоят аз фахрулислом баздавӣ омадааст ки мегӯяд касе ду тараф салом бета намозаш фосид мешавад бале намоз дига фосид мешавад агар чанде ки қавли шозай ба ӯ қавл амалам намекунанд ба хотири эҳтиёт фуқаҳо мегӯянд ки хобе танҳогузор бошӣ хобе ҷамоат боша ҳамун як тараф салом додан авлотаре ба хотири он ки дар зимаи саҷдаи тарафда дар китобҳои фиқҳӣ ихтилоф омадааст ҳатто ана дар китоби ҳидоя шайхулислом бурҳониддин мегӯяд ки танҳогузор мунфарид ду тараф салом метавад аммо азбас ки беҳад даъву ҷанҷол зиёд ҳатто як ривоят аз фахрулислом баздавӣ омадааст ки мегӯяд касе ду тараф салом бета намозаш фосид мешавад бале намоз дига фосид мешавад агар чанде ки қавли шозай ба ӯ қавл амалам намекунанд ба хотири эҳтиёт фуқаҳо мегӯянд ки хобе танҳогузор бошӣ хобе ҷамоат боша ҳамун як тараф салом додан авлотаре ба хотири он ки дар зимаи саҷдаи саҳв ҳаст ку ликулли саҳвин саҷдатон баъда салом ҳазрат баъди саломай нагуфтааст ликулли саҳвин саҷдатон баъда салом барои ҳар саҳве ду саҷда лозим мешавад баъди салом ҳамун як салом қати иншоалло айҳудаш мебароем як тараф салом бита иншоалло кифоя хай чанди дайро мекардаги агар қарздор бошӣ آقای آدم ما نایبی همون سوما در همون مسجد آدم بیمار خیر که نمیشه ماشاءالله شخصی اگر قرضدار باشه آدم میره که باید پول قرض به او بر بگردونه نیوه اگر به شرطی که بشناسه همون را بدونه که اینا حتی مرده باشه هم صاحب درکاش هستن فرزندوش هستن حتما باید مال به صاحب مال برسونه برای فرد روز قیامت دعوگر هم صاحب ماله همین امکان و علاجش باشه حتما به صاحبش باید برسونه
بعد المرشم баъди маргам ки боша ба ворисош бара бирасонам. аммо агар ҳолате мешавад ки як аз қарздори дигар намедониш ӯ кияй, на номша медонӣ, на адресша медонӣ, мададҳо мегзара, анами ҳолата беҳтарин кор ҳамин аст ки айноми соҳибаш бигирӣ хайрш кунӣ. иншоалло дар масҷид хайрш кардӣ ӯ садақаи ҷория мешавад. ягон камбағалдам ки хайрш кардӣ айноми соҳибаш меравад. дар ҳадисҳо омадааст ки ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки ҳамин худои бузург амали хайра инами садақоту хайрота тарбия мекунад. ба ҳадде калон мешавад ки илои тоба аввал тойчаакай, баъд як аспи маст мешавад ӯ галла мешавад. ва фарду рӯзи қиёмат вақте ки соҳиби пул даъво карда ай кашталат гирифт, мегӯям ки охи инамира айноми ту хайр кардааст, инаи қадар шидааст, инами қасавоб намехоҳӣ. ай охи ҷонканӣ ҳама барои ҳам ҷаннат ай ӯ қасавоб бита намехоҳӣ, ба дили ҷон қабул мекунад. дар ҳадис омадааст, ҳазрати анас ибни молик ривоят мекунад, ҳадис дар алмустадрак ало саҳиҳайни имом ҳоким омадагиай. мега боре ҳамроҳи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нишаста будем, ҳазрат табассум кард, ҳамин хел табассуми фарохе кард ки дандонои пешаш намудор шиданд. мега бадат фаноёҳ. ҳазрати умар мега дар наздаш ишта буд, гуфт биаби анта ва умми ё расулаллоҳ мо асҳакак, падару модарам фидот шава ай ҳабиби худо, чаро хандидӣ, чӣ чизтара хандон? ҳазрат гуфт раҷулони мин уммати ҷафайо байна ядай раббил изза. гуфт ҳамин як саҳнаи рӯзи қиёмата худои таоло ҳозир барои нишон дод. дидам ки ду нафар аз умматҳом оли замони гузаштаву ҳозираву оянда и барои моро мушкилай, пеши парвардигори хеле атрибутҳо нестанд, хеле гапҳо нестанд, ҳамин гузаштаву ҳозираву ояндаш ҳамаш як чиай. ҳазрат мега ҳазрати худованди ҳиҷоб аз пеши чашмам гирифт, ҳамин як саҳнаа ки рӯзи қиёмата дидам ки ду нафар аз умматҳом сари зону истодиян дар пеши парвардигоро ҳисобу китоб мешаванд. як нафараш гуфт ки ё рабби хуз ли мазлимати мин ҳодо, парвардигоро гуфт ҳаққи ман аи биги битем. ӯ шояд қарз боша, шояд ғайбат боша, шояд таҳмат боша, ҳаққи ҳам бародарай, қарз бигем вобаста ба қарз. ва мега аллоҳи зулҷалол гуфт ки рудда ало ахика мазлимата, барбигардон битеш гуфт. امروز روزی هست که گوسپند بیشاخ قصاص کرده میشه و اگر بشر گوسپند شاخدار که گوسپند بیشاخ شاخ زده است همون را قصاص میکنن. و میگه همون آدمی که قرضدار گفت یا ربی لم یبق لی من حسنات شیء، پروردگار رو هیچی ندارم دیگه، اونجا درهم و دینار نیست. قرضدار که باشی ای نمازت میگیرن، ای طاعت عبادتت میگیرن، ای روزت میگیرن، هیچی ندارم خدای و همش دعواگرا گرفتن، خیلی اینا چی بتم. و میگه خداوند متعال گشتی مرد گفت که کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسناته شیء، آخه از همین برادرت هیچی نداره، ای بیچاره چی میگیری؟ چه قرض میگیری؟ میگه گشت گفت که یا ربی فلیحمل عنی من اوزاری، پروردگارو گناههای مرا یک قسمش بگیره دولش بار کنه. آخه او ثواب نداره، من گناه دارم کو گناهام بگیره کم کنه، بگیره دولش مونه. حضرت میگه گریست وقتی همین سخن گفت این ذالک لیوم عظیم، این روز به نهایت روزی بزرگ است. یوم یحتاج الناس فیه الی ان یحمل عنهم من اوزارهم، این روزی هست که همه منتظرن، همه محتاجن که یک سرک گناهشون یک کس به کله بگیره. پدر و مادر مشتی پرد گردنکاشو کج بیاین بچه جان ما همینجا یک کمبودیا کردم همین نمیگیری که اندک ترازم سبکترک شوم طرف گناه، ای پیش پدر و مادرت میگریزی. آخه مرگ جوان مرده که ای پیش پدر و مادر بگریزه و با قرضای دیگران را به طاعت عبادت رست شد کنه. آدمی به عقل در همین دنیا فکری آخرت چه میکنه، همینجا رست شد میکنه. و میگه از بس که این مردک خوب صالح بوده است، آدمی خوب بوده است، خیلی کم قرض کلش بوده است، نتونسته است. پروردگاری بزرگ میگه دعواگرم مراجعت میکنه، میگه ارفع بصرک فانظر فی الجنان، سر بردار تو یا جنت تماشا کن، تو چی دعوا داری؟ یا سر بردار. میگه سرش میبرداره، هوشش سرش میکنه، میگه یا ربی ارا مدائن من فضه و قصورا من ذهب مکللة باللؤلؤ، پروردگارو این شهری که مثل نقره خام میدرخشه، اوی قصرهایی که همه مثل طلا هن،
бо ҳамун ремонто ҳама мозаикаш ҳамаш ай бриллиант и моли кияй фаман ямлику золик. ҳазрати худовандӣ мега анта тамлику инамиёра ту дамето ва мега бимозо ё рабби ай ман чӣ кори хубу хайре кардам ки ин қадар неъмата барои ман метӣ. ҳазрати худовандӣ мега биафвика ан ахик инами гиноя мира бубахш ай баҳри даъвот бигзар ман ҳамёро барот метам. вақте ӯро мебинам мега қад афавту ан ма даъво надорум раис яш даъво надорум. ба ҳазрати худовандӣ мега худ бияди ахика фаадхилҳу лҷанна ан агар дасти бародарта бигиру ҷаннаташ бар. то вақте ки ҳамун одаме ки қарздорай ку та аю қарздорӣ то ҳамун набахша аллоҳи зулҷалол намебахшад. яви мардаки хуб аст ки худои бузург